Smijete se. On je jedna ljiga koji zna šta Nenada najviše boli i namjerno je sinoć udario na mene i čeka. I danas, cijel dan viče. Da čujemo zvaj. Ako bude polomio bez zube, ne znam čime će da stiska, pošto će desni da ga bole. Da vidimo zvaja, gde ovde zvaja? Je vreme da saopštim odluku produkcije za ovaj nemio incident od sinoć. Ovo što smo videli. Za ovo dana ćemo vidjeti novu odluku produkcije. Koje dan? Ovo je za sinoćna. Ovo je danas što sam ja zbaj mene napao. Ovo za sinoć kazne su izolacija 24 sata za Gastosa. Odležu se. Kazna 3000 evra. Super. Nagrada Zmaju 2000 evra zato što nije uzvratio. I Marka i Marka, i mene, i Vita, i sve. Samo sam rekao da je pravično govorila, da je svaka riječ kao Marka, da je svaka riječ kao Sveti. Zato što su pustili u spavačku sobu i meni skočila 12 puta, ni za stolice nisam ustao, sa svog mjesta iza jutarnjeg, to može kurbla posvjedočiti Java, rekla da sam govno, da će me gaziti, da će me onaj Gastos gaziti, da će mi namještati zelenjaru, da će me gaziti, da sam govno i da će njih dvoje mene gaziti kao Miloš se uplašio nečega. Upoznajte pa, potupala je sporazum, što nije imala pravo, nije ga ni pisala, ni tu i bila, pisala ga je naša draga Anđela. U služno poštovanje, u sporazum je stavljeno kako smo se nas dvojica favorita dogovorili da ćemo dizati rating Happy televiziji obostrano zajedno, bez svađe, pozdravljajući i Bulazirije i Smajlogradu. No međutim, ušla je kurva, ortodoksna, koja se jebe po parovima i u parovima broj 1 prvim gdje pobjedla jebavala se javno, koja se jebe javno, svi kućani znaju, jebe se po čoškama, jebe se po toaletu, jebe se po kupatilima, jebe se na krevetu, svi gledamo, a priča kako ja danas na suđenju branim vesnik, najgoru hrvatsku vraću Govana i kaže kako ja jer je ponedano da nisam ti jebalac se ja ovdje kamerama, Zorica Zurdukić, koja mora liši. Zahvaljujem se Zorici Vedici i svima za sve što sam prošla. Ružica je zahvaljujem. Dosta zvaj, prekida. Ružica je zahvaljujem. Dosta zvaj. Ne možeš ti, Zorica govori.